I don't know me who say my video bi na mframa mu a so wani abre say yenua pani bena bishop Nyarko ani twasini bishop mat say oyare nanso mu hu ne fa ne ba bia wo hye say anka say na sitie Frank no kwe yenua pani bishop Nyarko na ho dodo no kaka na ho dodo no kaka na so ho dodo kasa le paso no ho dodo no okay say kasa ubi ho dodo no kaka na so oyare kaka okay oyare kaka na kwa de tie no say Frank obia the movie industry obia te say bishop eyare no ye mpanimfo a omuda sinia no ye directors mpanimfo mbe sinia no ebi ti say ye ne nkasa ye papa miracle from Mr. Kwesi Nyamiche obi ti say emani bi a omo ededa no emilia dube mu omu nyina che sa asem no master after we mu nyina che sa asem no obi preach e be kwa ko he say the bishop no mu sitie na ye bisa ekuti say o maame ana o hwe bishop Nyarko nti ene kiti maame no ye brother sukisafo ebona mane say bishop yare nti no si be chima ko hene si o mo bi o ha be chima da bo na nti maame no ebi na kwa muto say ane ye papa sukisafo mo enko hwe bishop na de no video no o mo fa results in be ne say ye be fly ni bi no akwa buchi kwa product akore na yare o ha Nyarko no yare e wo ho nti ye frɛ bishop to the bishop nangasa phone no de ekɔ but untini empeke nti no ye Nyakwanya so efrɛ o maame ana o maame no twitire mu hwɛ so ba nka ene betre baby call mu ne aba abɛhwɛ no na ye ntimi abitie nsɛm ɛwɔ ho but ye be frɛ maame no ebi wo a ye nya no ye be frɛ no ebi wo a ompeke o tre bishop Nyarko so a ebi wo a untini empeke nti na akwakoye ansɛm a koso ade achi na ade senia no na ade esa na ade achi na ekosoro na yare no se ekosoro se ba fom so a ide na ba fom eni nti no ede dadwene se ekwan be so na bitima fa ebitima hu maame no ne maame na transe ne na kam na se mo bi na se empenifo betiri de o mo nsa ba mu a etiri de nsa ba mu but ye frɛ bisa de tie ne tie ebu okwa maame no on fa ne phone ebu so bishop so on fa ne phone no na sa akwakoye say this idea asem no sa nyire a enka se de mpedifo bu sa be no eni nti na maame de sa yaw no ekoka sa asem no ewo radio station say se sa ni me bi say ana se maame dia na emfa na kwa mu efi say maame no ba eni bishop Nyarko but bishop so Ghana ye japade so we Ghana ye star ye celebrate ntino ene yi se bibi sei ato ye celebrate dia ye critic maame no da no obitu ba amo ba so a ebeyi efi se ye nyankasa ye nua be ma eye wa yesi e de ba ye bibi sa eba mu ene yi ye be wa yesi wonna wonanti maybe an ho ato na okwi nti ne betimi so aba ye nyina ye ni bi so ti se maame no wo ho se obitima boa ye bia ene na se maame no e ma ekwan na nka yintimi emfa ye brother no se ekwan bi bo betimi di na tu na no beto na ene no ato no but ye fe no onfa wontimi nche be kwan won bie na se twafe asem no betimi epiepie mu na fe de maame no eni ba no so okay na otimi wo mo bia otimi e de bo bia okay na adi be say ni mote so yare mfi na say ni so o ya lu enwe wa cheka o mu ebo be 3 months cramp oh okay 4 months ta che ya ye na kwa no phone ekọ na aba so na momo ye de na mote se wo yare o se ne ye na ni mi ye adwuma no na eni no ekọ na ni ba ne die edinya ye betiti se o yare so ye betiti se o yare oh okay okay and you know enye say ye tie no eye movie stars no ye bu eni bi so eye mi ankasa emini aba eye nana mama gba what is that seven no otu case eye enkan
eku kumase odu kumase se no bi ka say en fa na bishop eti omo kire ne kwa epensei kwa so say kwani I want to say bishop eti because okay me so kra kapro Bible so be mien sanie me friend sa na o se okoya de bi o baabi na me so yete ne nkate ye pese yete ne nka o so oya de bi o baabi to wi a makasa na ade tina mu fi se maame na ade tina maame no mpese mu behu baabi owo adan temi no ka say maame no efe me ene ewie ye yi emra o fe me no asem o ka che me ne say wate se emra makoka asem no ewo eye adom fm say bishop be Nyarko yare na ono no mpese obema ye abaho na wate ye no ana ofe me bisa be na mtama mpacho so ti ya eno kwe nyankasa ni bega quiz me na me ka asem no na me nyina so me de ka asem no eni ene say efiri say bishop eyare yi edisime ya fefew several times ma yi nyina ye to say e be be bishop ewo ne so mpese be ba be owo kwampa wo de wo ma me no ye nu nhia na se buoti ko ne chiri timada boa ya fa mo ye nia no ni nia no entimi enya na yare eno no fe wa won chire be kwa wo wo se obeba ade cho be kumasi ade cho be bankan ade cho be ba no ye mi hu be potia wo eni ti no ene me ka sa asem no ti so ti ya na sa nyema ne nsem na ye fe wa wo maye nu eni sa ko no ana me de sa asem no ekotu mu nti no wo ti no wo eye radio station abeda YouTube ni de ende wo hu ni say e wo so fe mi na fe de be ko no wo no wo chire enye sa ana wo say ya fe de obi na kwan no ade ato wo ne ma ko ka sa asem ni de anye won tena ho ma bibi ko se enfan ko fa no so nti obi na kwan da ato wo nti so wa tebo ba bi owo wa chere bi owo ama ise ko no ma me ni bishop be Nyarko kwan ku no e kasai me ye no say bishop wa ne kasa ni bishop kasa ise fa ma ko ma to me ye ene mu che ta bishop ni se no hu ye ti me ni kasa no se akwachi ni se de me hu ye na ade ko ntia no no so pese enkofo be ba be hwe no e wo ho no say usuo se edia no bi be hwe na no be twa ne picture e da ko to YouTube picture so ya we no be so atakaka wa so ni just kakra won ai eni no o no na e se no wo eye doctor se na asofu fu bi ntemu ha omo eye no mo dwuma nti no ni se die no ye kaka ana me so me ka kwa me nye se die be hwe wo ba bia wo no e kwa mpu no tenka ma mi mpo etimi kire mu hwe kwa de kire ye nya akanya de a ankobia be ka won hwe aka me so kwa mpu no ka me nka hu bibia ni mum no ye pe no to beba oma no enu na me ye me ya e ma me ka sa asem okay nti so aka say o hu ye dia ne se ne so ma me so ma ho kwan say de bi owo no ene ne chini aba be hwe ne dia ene ne se kwan so anon nti mo ba organize no ko ho ai ba organize ma me na che me bi kwa owo ama me ni bishop so akapa ama ma che me say me du ha ya oho no mo o ma ka bibia che nya nti ma ko ma fe me yem no but we call it the Mr. Fantuda. Okay. Come say na say. The pato tema. Okay. Tema. Na was say a de be ankasa pa na ha no yare akutwa se was ye duko bruchi na se emsa ano de kakra de be poti no say he no. Yare ni de na akwaye akugina eye ni yem ne eye sa ni yem ne ya. But they say Nyarko pardon bibia ye kama the missing bishop din komo ne chese okay na be hia se na te se still be hia se mo fly no ana say see dem we abo we nim kakra se ni de ebetwa se eye district mu ekoyina no ye be ko ho epiti Nyankopɔ ya adoma Monday ekoyina no ye be pedani akɔ ye ko na se eye abuche se na ese de ne kwa ye de ko chi so no nkasa no o visa dada okay o American visa o Germany visa akwa remember se me no free Germany buy ko ni better man na o Germany visa for o Europe visa for a year 3 years okay no se basi di ko ni pa de me ko last month me ko abuchi no gender yi kwa me ka sen kam ne me ko ana o ka se me nkobra okay na ho do kaka okay ni nti no bibi ne se pese de ne kwa mi ankasa kwa mitimi edina ko in Germany na akoye no yare okay
na ayimre kakra ni bishop na kasa de betu gase no sini no class we ojecha na wajecha so akodi ni sofu djuma efiri saa bere o ka saa no na wate sempo akasa na so wakasa nso a efiri saa bere ne mo sinifo no nkita hodie te sai okay I can't remember say Nancy ye na agrada e ka fi ntwa eye sini e ma no nso no no producer nti no me free bishop e ka che no say bishop ye twa na agrada sini amane da ni je o se nsa ntwa ba ko ensa ma no nti no da ben ko binya ho na ko bitwa no bi ana o se bi o pese o de asofu djuma no e na djuma kese nti ni sini djuma no we je ma to kaka okay nti no se o ba twa sini ni bi ye mani twentwen so na ye mobi enye na meeting no so besa abesi ni twenim bi ma obeka chema me abesi ni twenim bi okay no na mo so si ka for mo hunkuta mo hunkuta hodie tsen oh sini twafo ne yeni a yeni ne kona kana yeni e ben no e de ni no ehia eni di nkomoda bia mimi se every Sunday bia no mi hu no okay baby o ya sorry no baby okwa sorry no ho so na misubeti nke se so betene ekwa sorry bia oba ofa me ho so ankwa sorry so necessary ebi be 2 weeks ofa me ebi o so me fe no ekopem se yinya de chichi eho eye enka ha okay no se ni kuma se ni oba ho but o tenka so mo so banka ya necessary nene no ehia all right let us say there makuma atomo yedumu nu se radio station na mokoko kan no aboa amazite makuma atomo yem papa okay radio station na enura mekogina eye adom fm kan no aboa papa eno na ma no eti ya ope me number ofe mi bisa me ho asem a mesusu mi kiri mu ade kontia me kan no eye radio station ma me no so ama ho kwan say ani baby a oni ama o sama me so many bishops so kasa no ma kuma atom yim if you say etiti there 4 days you know the man for bishop line no nye 15 times my first site is 4 days in continuous on peke in no me ko yes me ko radio so be ko YouTube ni je ama obi ene se ka che ma me no se ma me na ne hu yun o mo ko boy o mo hu ye ni je ama ma no afidi wa frame ene maka say no kwese see ni see but see die ama eye kwan no okay bega quiz yabada asofa say eja o chire oni adodi a chire oni a na bibi e besi bia next week no the week ya e besi mi se motumi ko na di besi bia no na yenso mama ya swat na ya ma wi asema nyina anso asmi ate Frank what am I say ya kwa di besi bia no meka chew na ye tima mo bia so ehun sei na kwa kusi That's so me no ka say you didn't say so no why yo that's all je brand ya kasa bega quiz that's it. Frank. Okay, bye.